U Velikoj Hoči kod Orahovca tradicionalno je obeležen Miholjdan, seoska slava i kraj berbe grožđa. U prisustvu meštana, crkvenih velikodostojnika, malog broja gostiju i medija, služena je svečana liturgija ispred crkve Svete Ane u školskom dvorištu. Nakon toga, na istom mestu, održan je kulturno-umetnički program koga su pripremili učenici i nastavnici tamošnje osnovne škole Svetozar Marković. To što je tek poneki poluprazni autobus gostiju iz Lipljana i Beograda svratio na ovu manifestaciju, nije pretjerano obeshrabrio domaćine da predstave svoje proizvode u centru sela, ali i da se požele na lošu prođu. Ovo je stvarno iznenađujuće. Ovo pre bilo mnogo veće i sa strane i Beograda i sve strane okolina meštani ovo, a sada je mnogo slabo. Imali bi možda i celu zimu da prezimimo sa naš rad koji smo uradili za ovaj dan koji se pripremamo cijele godine da budemo. Mogli bi celu zimu da opstanemo, da proživimo sa porodicom, ovako ništa, slabo. Vesna vrlo često ide po sajmovima po centralnoj Srbiji, predstavljajući proizvode svog udruženja. Ove manifestacije kad su bilo gde, kad imam negde poziv, odem. Nekad je plaćeno, a nekad sama rizikujem, više potrošim nego što zaradim. Samo vredi da se pokažeš. Kad vide ljudi da Velika Hoča ipak postoji, to je malo veliki plus. Da narod ipak ima dole. I tako većinom da smo uspostavili mnoge veze i sa Skupštinu grada i dodelila nam pomoć za celo selo. I u namirnice i mašine i tako, to je veća pomoć. A da nisam bila na onu izložbu, ništa ne bi bilo. Cane Grnčar, kao da se od prošle godine nije pomerio ispred krošnje starog drveta u centru Hoče, već zašao u 8. deceniju života, ne odriče se svog zanata. A kako nam reče, nema ni konkurenciju. Od Orahovca do Prokuplja drugog nema. Nema nikog Grnčar, striktno Grnčar koji se bavi, koji pravi šerpe, ćanake, ove vazne. Imaju ovi keramičari, sad što su oni to kalupom, to liju, to je, imate kao lin, a mi radimo sa glinom. Sad se ništa ne prodaje, ali moj otac je rekao, nisi ti nikakav majstor ako ti roba ne uvati pautinu. Doće vreme kad će nekad dođe da se prodaje, a sad neće, a to miš ne jede. Ipak, ovo je vinogradarski kraj, ali ni njegovim proizvođačima ne cvetaju ruže. Naprotiv, kažu, nikad teže. Ovo je vino od 2007. godine, kvalitetno, lijepo vino, a šteta nema gdje da prodajemo. Evo, granice zatvorene i kad idemo treba platiti PDV gore na našu granicu, treba platiti ovdje u našu općinu, plati prevoz, plati flašu, kada vidiš, na kraj radimo žabu. Da li meštani Hoče smeju slobodno da obrađuju svoje vinograde? Moj vinograd je blizu sela i obrađujem odmah posle rata, nije bilo nikada na obrađu, pošto blizu sela, a koje je dalje, ne smijemo da obrađujemo. A može li se živjeti od vina? Od vina? Ma još kakav može. Ja bih dao predlog da naša Srbija, da pomogne Srbijama ovdje u Velikoj Hoči i u Orahovcu, da nam otkupi ovo vino. Je tako? Nažalost, ove godine, pored posetioca, izostali su i mnogi kulturni sadržaji, likovna kolonija, susreti pesnika i druge prateće manifestacije. Meštani kažu zbog nedostatka sredstava, jer Ministarstvo kulture Srbije nije izdvojilo pare za njihovo održavanje. Nadamo se da će sljedeće godine biti bolje.